Imagine why díobh a chairde tá súil am go bhfuil sibh go maith. Tá mé géirí toisceacht aniu ar Cáca Milis. Now, díreach mar rin mé leis an phrósa eile go dtí seo go dtí tá gendagin an grárod hurlam a buc agus díis. We start off with an rud hain, an scéal hain, in this case an scanan hain, an sin list of Foclóir, na nótaí sa leabhar sáirliacht, agus an sin na nótaí sagam sa le fólam agah, okay? So here's a look at our list of Foclóir for Cáca Milis agus Rocky me Fríd. Now, níl sé in order specialta, it's not in any particular order. I've just done it as it comes up in the notes, my galore. So hopefully when it comes to learning the notes, it'll be that bit easier because you've learned this list of Foclóir, okay? Sin an plan. Now, dúirt mé living ye, Archer and scanning if we go. So hopefully you've watched the film twice at this stage. Tá fótheideal on, it does have subtitles on it. So hopefully it made some sense more maybe the second time than the first. Okay, so Rocky me Fríd list of Foclóir an seo. Milis éacmhar. Sa scanning seo, fecin muid Milis éacmhar nimrá. We see a fierce malice in the woman an train, sa bhanog, Catherine is aniam di sa scanning. So ní dinna jas I or harbi. In fact, fecin muid ulk agus gangid nimrá. We see her badness and her nastiness. Ní ban yas I is droch ginye I amachas amach. She's a particularly nasty person. Now, sin an fa a bhfuil éarón ar leith in a humper. That's why there's a particular irony to her behaviour. Tá sé ag léú scéal gra fecin muid sin leis an sat chan an train. We see that in a kind of a close-up on the train. And there's an irony in that. Tá sé ag géirí a leor gra, a scéal gra a léú, but ní dinna gra war I ar charbí tá éarón ar leith le feiceáil an sin. Now, bhí an fear dal a tháinig ar an train corthanach. So bhí sé ag scúbail na gus faoin tabla, agus bhí sé ag curisteach ar an bhanog, so he was really bothering her. Mar go raibh droch nósanna aige. Ní amháin go raibh sé corthanach faoin tabla, but bhí droch nósanna aige agus é ag ihe, agus ag óla cup an café. You know, bhí sé ag ihe ar nós muice. Agus thug sé slug as an leor as an cup an café a chur déistín ar Catherine, a chur déistín ar an bhan óg. So churann sé isteach ar an bhan óg ar an train. Churann sé isteach ar he annoys her. Churann sé asdí mar go bhfuil droch nósanna aige. Ach, é sin ráte. Níl an droch ige tiltte aige. He doesn't deserve this droch ige, the bad treatment that he gets ag Jeru an scanine. Agus le lin an scanine. Throughout the whole thing, she's nasty and mean-spirited. Níl she cudúil ar charbí na cinnealta. Ní dinna cinnealta I ar charbí. But níl an droch ige tiltte aige, just because he's annoying doesn't mean he deserves this kind of treatment. So tá an bhan óg sa scéal sáte, sa scanning, sáte sa scéal. She's immersed in the story, or tá sí ag géirí bheith sáte sa scéal, but why léhí bheith sáte sa scéal gra atá ó sa chóir. But ní wogan sé di. But why leis an jaar dal, Paul is aniam do, but why leis bheith caint léhí, but why leis lort léhí agus córabug a bheith atarhu, agus ní wogan sé di. In sin sé scéal a bhaha di. He tells her his life story, scéal a bhaha, go asthma air, agus go sé ag dul ar leihan de sira, dúirt sé go sé ar an radio ar amháin, agus lanan sé ar a crá, and he just goes on tormenting her. Níl sé bheith géirí éisteach leis, but níl an daran a ré eki, she has no choice but to listen to him. So is ban cruelta díaltasach I. Is cumalehi go bhfuil sé dal, she doesn't care that he's blind, is cumalehi sa teach. Agus tá sé ag géirí díaltas a winseamach tuis go raibh sé curisteach ar he, tuis go raibh droch nósanna aige. Just because he had bad habits, she's looking some kind of revenge on him. So, bualann she Bob Grana air. Okay, she plays a nasty trick on him. Bob Grana, Cleas Grana, rudata mi cinnealta ar fad, mar is ban cruelta díaltasach I.
So fecin muid nuair a churann si trína chéile when she upsets him, nuair a dearann si go bhfuil báid agus luch le feicáil taobh muid den train, nuair nach bhfuil, éiríonn si cinneal trí chéile, he gets kind of upset, churann si agla air, nach bhfuil is aige go dtí atá le feicáil taobh muid den train, nuair a bhíonn is aige de gra, so he gets upset, she kind of freaks him out. But ní bhíonn trua ná Tasha eki do. She doesn't care about him. She doesn't have any trua, any pity for him. She has no remorse whatsoever. Tá sé géirí just díaltas a bhaint amach air. She's looking to have revenge on him, and really that's all that matters. But on your man's side, on the Fardal side, is léir go bhfuil sé róthóga lena héal pásanta. We can see that he's really obsessed with his personal life. It's all about him. Tá sé sin ag caint faoi héan an tamar fáidir an train, faoin asmas aige, faoin a léhan de sira, carawan na wahar cos farige, go raibh sé ar an radio ar a bhain, agus mar sin de. Níl sé géirí really córá a bheith aige leihí, tá sé géirí just go néistí sí leis. Fecin muid athrú súntasach nuair éiríonn sé cinneal sin, nuair a bhfuil an taim asthma dó, when he has his taim asthma, his asthma attack. Agus ag an mumaite sin, tá sé faoi whoosh ag an bhanog. He is at the mercy of the banogar and train. She can do what she likes with him. Mar go bhfuil sé, he's kind of vulnerable ar an train, éiríonn sé chin, bhfuil an taim asthma dó, he has an asthma attack, agus in áíra tá sé ag fáil wash an seo, ag dearú an scannain, and she knows that he's at her mercy. Rud a chur an sású ar hí. Now, tá cibhlint le feicáil mar héama sa scanan seo. Cibhlint idir an bhanog agus an Fardal, an bhanog a bhí ag géirí a leor a léú, agus an Fardal a bhí ag géirí bheith ag caint an tamar fad, agus córá bheith aige. So churann sé coscrú fuhí. Nuair a héann sé ar an train den céadar, churann sé a mála thuas ar bar, agus bíonn sé ag scúbáin le gos faoin tabla. He invades her space. Tá cuid mhór saocain le feicáil ar an train, ar an cariste. You can see loads of seats, but seeing sé ósa cór amach, he sits right in front of her. Rud a churann isteach ar hí go mór, mar is óldín. But ní cílíonn sé sin go bhfuil an droch ide tiltte aige sa aonn sé ag dearú an scannain. Níl sé tinse aige, agus is droch ginne í an bhan óg, agus feice muid olc agus gancid na mrá an seo. Okay, so sin an list of Foclóir. Tá sin le fólam agah leabhar dul, agus tuci mé arás agah leis an céad físa eile. Gur maigah, mai sibh.